Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Lixholomili qatzolb'al chiruli kutana ine naxye xq'axte sinkileb' lixb'en alalb'ejil. Lixkutankil lixkolb'aleb' lixtanamit liqakwa Dios kikulak kixtaw lixjonalil tz'aqal. Habanan ajel ajkwiraj runaq lixtanamit liqakwa Dios yo'on kwanqeb' utmukot tz'aqal takajkwi naq texpaab' lik'aru yochi yejegreb' tento naq texb'anu lik'aru taqlanb'ileb' kwi. Liqakwa Dios kixye naq chixjunil lik'aru texb'anu anaqkwan texb'anu saxk'ab'a naq nikexpaab'. Utxnakwaj naq tinagochb'ini chirilb'al li versículo ha'in li naqataw salihu Santiago capítulo 2 versículo 20 atkwinq mak'a'an aleb' matakwaj xtawb'al xyalal naq li pa'b'al chimak'a xb'anuhom mak'ana okkwi jun lixjuntaq'etankil lixpa'b'aleb' ut lixb'anuhomeb' lixtanamit liqakwa Dios rik'in li versículo ha'in li yojkwi chixyeb'al choq'e anaqkwan ajkwi li apóstol Santiago. Liqakwa Dios kixkoleb' li ralaleb' laj Israel qayaq chijuka'in ha'tana li kwank li kik' chire li rokeb'al li rochocheb' saxk'ab'a li kik'an jujun li etalil re li kolb'a'ib' ke'kolek. Qajultikaq naq li kik'a'in naxjalam'uchij ajkwi li xkik'el liqakwa Jesús re qakolb'al anaqkwan. Ut liqakwa kixpatz' jun k'aru lejwal ajel ajkwiru choqrejeb' lixtanamit ut naxche salihu Éxodo capítulo 13 versículo 2. Axte sinb'ilaqeb' sakuq chixjunileb' lixb'en alalb'ej chan. Chixjunil lixb'en ralaleb' laj Israel jo'kwinq jo'xul xb'an naq kwe chixjunileb'. K'ajkwi retal ik'aru naxche qe li hu Salmo 24:1 liqakwa ja'an naj echal re li choxa ch'och' ut chixjunil li kwank chisa'. Hab'yaq k'aru ajkwi naxche qe li hu Ageo 2:8 kwe li plat ut li or chan li nimaj kwal Dios. Mak'a k'aru li nayo'lak saxb'en aruxi ch'och' ha'in li kwank tajunaqaj echal re chirix liqakwa. Liqakwa ja'an laj yob'tesinel re ut ja'an laj echal re chixjunil. Jo'kanaq lixb'en ralaleb' li kwinq eb' laj Israel axte sinb'ileb' re liqakwa Dios. Chijo'ka'in lixtanamit liqakwa Dios nikexnaw naq chixjunil ajel rux q'axte sinkil saruq liqakwa Dios. Jo'naq eb' lixb'en alalb'ej ke'kolek saxk'ab'a li kik' chire li rokeb'aleb'. La'at la'in chiqajunilo li nakopa'b'ank re liqakwa Jesús naqataw ajkwi li qakolb'al saxk'ab'a li xkik'el li kixjoy chiru li cruz naq kikamk saqak'ab'a. Hab'yaq ajkwi k'aru naxche qe li apóstol Pablo Colosenses 1:14 naxche li naqataw kwi qakolb'al rik'in li xkuyb'al sachb'al li qamak jaliqakwa Jesucristo. Xb'anaq ja'an li qakolonel ja'an li qakarner li kixmayeja'rib' saqak'ab'a. Eb' lixb'en raleb' li xul tento naq te'mayejaq ab'anan eb' lixb'en ralaleb' li kwinq te'koleq saxk'ab'a eb' li mayej ajel ajkwi ru xkolb'aleb' manaq xq'axte sinkil saruq liqakwa Dios. Nakwaj xyab'a sinkileb' li oxib' chi versículo ha'in Éxodo 13, 12, 13 ut 15 naxche chaq'axtesi saruq liqakwa chixjunileb' lixb'en alalb'ej jo'kan ajkwi chixjunil lixb'en ralaketonq reaqeb' liqakwa kwi telomeb'. Chixjunil lixb'en raleb' li b'ur tak'ej jun ch'ina karner choq' ruchil ut kwik'a tak'ej ruchil tento naq tatoq xb'aqel xkux. Tento ajkwi naq tamayejaj junaq xul choq' ruchil lixb'en akwalal. Lik'aru li naxk'ut chiqu li qatzolb'al chiru li kutan ha'in ja'an naq mukot tz'aqal ta kajkwi xpa'b'ankil lik'aru yochi xpatz'b'al qe liqakwa Dios ajel ru naq taqab'anu li b'arkwan yochi patz'ek qe. Kwitrajeb'an ink'a ke'ek'ank saxnajeb' wink'araj kexb'anu li b'arkwan kipatz'ek rejeb' ink'a ajkwiraj ke'kolek. Jab'anan liqapa'b'al ut liqab'anuhom ajel ru naq texk'am rib'eb' ut te'b'anumanq chi tz'aqal re ru saxk'ab'a liqapa'b'al rik'in liqakwa Dios. Ink'a taxaq chich'inanq liqapa'b'al rik'in liqakwa Dios naqanaw naq ja'an naxb'anu li b'arkwan naxye chi'i re lixtanamit ut jonaq kixkoleb' chaq li ralal xk'ajol laj Israel naqter liqakwa naxche chi'i ajkwi liqakolb'al anaqkwan. Mantewxakun naq xinagochb'ini chiru li jun k'amokayin sa liqak'anjel tzolok salisantilhu junelik nik'el awaqb'al re naq tinagochb'ini sa jun chik liqak'anjel.